Reka nongere nkusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wo ukunda ibiganiro n'amakuru bya Haha Ubwenge TV, nkwibutsa gukora subscribe ku biganiro byacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro mu bambere. Ikaze none makuru tugiraho muri aka kanya nuko abasirikare batatu mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bishwe barashwe n'inyeshyamba za Mai Mai, abandi babiri barakomereka ubwo bari bakurikiye inka zirenga 300 zanyagiwe mu mujyi wa Baraka uri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Abasirikare bishwe mu gitondo cyo ku wa gatatu tariki ya 17 Ugushyingo 2021. FARDC mu itangazo yasohoye yavuze ko abasirikare batatu bishwe barashwe ari abo muri regime ye 3407 barasiwe bakorera ahitwa Tujenge birometero 20 uvuye mu mujyi wa Baraka. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo Major Dieudonné Kasereka yasobanuye ko abasirikare barashwe baguye mu gico bakurikiye inka z'abaturage z'abanyamurenge zanyagiwe Baraka n'abarwanyi ba Mai Mai. Yavuze ko mu nka zibarirwa mu magana zari zanyazwe hari inka 64 igisirikare cyabashije kugarura bazihereza abanyirazo. Si Baraka honyine hari iki kibazo cyo kunyagwa inka kuko no mu nkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000 abantu bitwaje mbona kuva mbere binjiye muri iyo nkambi banyaga inka 20 z'impunzi. Nubwo abaturage batari bake bavuga ko inka zabo zinyagwa, igisirikare cya Kongo kirebera cyo kivuga ko kuva umwaka wa 2021 watangira kimaze gukomerekesha abasirikare benshi ndetse gitakaza abandi bakurikiye inka z'abaturage ziba zanyazwe mu turere twa Uvira, Fizi ndetse na Mwega ho muri Kivu y'Amajyepfo. Tukiri kandi i Kinshasa, amakuru ari kugenda havugwa nuko abashinwa 20 bakekwaho uburaya bafunzwe. Aya makuru rero avuga ko muri rusange polisi ikorera mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse guta muri yombi abashinwa bagera na kuri 20 ndetse n'abanyakoreya 7 bakekwaho gukora uburaya no kubwinjizamo abandi. Baterewe muri yombi muri Avenue Mandariniye muri komine ya Ngombe muri uyu mujyi tariki ya 15 Ugushyingo 2021. Uwo munsi polisi yafashe n'abagabo batatu barimo umushoferi ushinzwe kurinda umutekano n'umuseriveri. Umushinjacyaha Edmond Isofa wo muri Kinshasa yasobanuriye itangazamakuru ko aba bashinwa bakekwaho kwinjiza abakobwa muri iki gihugu bakabona visa babifashijwemo n'umwe mu bakozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ubundi bagakora uburaya. Inzego zibishinzwe zikomeje iperereza ku ya 17 Ugushyingo 2021 mbere yuko zigeza abakurikiranwa imbere y'urukiko rwa Ngombe. Naho mu bindi biri kugenda abivugwa nuko umupasiteri avuga ko yagiye mu ijuru inshuro zigera kuri 4 Imana ikaba ariyo imusiga amavuta. Umugabo wo muri Ghana uvuga ko ari pasiteri yemeje ko yagiye mu ijuru inshuro 4 zose ndetse ko Imana ariyo yamwisigiye amavuta ngo akore umurimo wayo. Uyu mugabo utaravuzwe amazina mu kiganiro kuri Radio Koma FM yavuze ko yagiye mu ijuru inshuro zitari munsi yenye. Umunyamakuru yongeye gusubiramo ikibazo avuga ko ati nuko byagenze, Imana niyo yanyimikiye ngo mbwirize ijambo ryayo ku isi. Kubari bateze amatwi bavuze ko uwo mugabo ashobora kuba abeshya ahubwo yishakira abayoke ndetse n'amaronko muri rusange. Naho mu gihugu cya Sudani nuko abantu bagera kuri 15 bishwe barashwe abandi barakomereka ubwo ibihumbi by'abaturage biraraga mu mihanda ku munsi wo kuwa gatatu bamagana ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye mu kwezi gushize muri iki igihugu cya Sudani. Abigaragambyaga baririmbaga bikiranye bati ntidushaka ubutegetsi bwa gisirikare. Nibura abantu 39 bamaze kwicwa mu mujyi wa Khartoum by'umwihariko mu turere two mu majyaruguru mu myigaragambyo yabaye kuva igisirikare cyafata ubutegetsi, abandi amagana barakomereka nk'uko byatangajwe n'ihuriro ry'abaganga baharanira demokarasi. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa byatangaje ko imyigaragambyo yabereye mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru nubwo imirongo ya telefone yari yafunzwe ndetse serivisi za internet zikaba zidakora kuva igisirikare cyafata ubutegetsi.
inzego z'umutekano zateye imyuka iryana mu maso mu bigaragambyaga, benshi barakomereka. Ihuriro ry'abaganga ryatangaje ko hari n'amasasu yarashwe nubwo inzego z'umutekano zo zabihakanye. Mu guhosha imyigaragambyo hagiye habaho gufata abantu amagana barimo impirimbanyi, abagenzi n'abanyamakuru. Ihuriro ry'abaganga muri Sudani ryatangaje ko hari n'inkomere zakuwe ku bitaro zikajya gufungwa. Umuyobozi w'ibiro by'ikinyamakuru Al Jazeera nawe ari mu bari bafashwe ku cyumweru, aza kurekurwa ku munsi wo kuwa kabiri. Mu yandi makuru ari kugenda agarukwaho mu Rwanda ni uko polisi iri kugenda ihakana ibyo guhisha kamera, ndetse ikaba ari bihakanye yivuye inyuma. Izi rero akaba ari kamera zo ku muhanda. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ndetse na komiseri w'ishami ry'umutekano mu muhanda ACP Gerard Mpayimana bahakanye bivuye inyuma gushyira imfata amashusho arizo kamera zo ku muhanda mu bwisho. Ibi babihakaniye mu kiganiro bagiranye n'ikinyamakuru RPA ku ya 17 Ugushyingo uyu mwaka, nyuma y'igihe kirekire abatwara ibinyabiziga batakamba bavuga ko izi mfasha shusho zishyirwa ahantu nko mu bihuru ku buryo bigorana kumenya aho ziri, bagakeka ko icy'ingenzi uru rwego ruba rugamije ari ukubaca amafaranga. CP Kabera abajijwe niba koko izi mfashashusho zishyirwa mu bwihisho, yasubije agira ati ni amakabyankuru, asaba abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda aho gutekereza ko umupolisi ndetse n'imfatashusho bamuhagarika. ACP Mpayimana nawe yagarutse kuri iki kibazo agira ati iri ni ikoranabuhanga kandi nta nubwo tuzihisha, ubundi mu nkengero z'umuhanda haba indabo, uduti twatewemo tw'ubwiza, handi hakaba aho abanyamaguru banyura. Niba tubona imihanda yacu yubakwa y'iterambere, ngira ngo RTA babisobanura kundusha. Aha hantu rero ntushobora gutereka kamera ahandi mbona hatari ku nkengero z'umuhanda, utangije izo ndabo, utabangamiye abanyamaguru, ndetse ntabwo byashoboka aho washyira kamera, ndavuga ya kamera igendanwa n'abapolisi mu ntoki. Yakomeje agira ati ni ukuvuga ngo kugira ngo uyicungire umutekano ugomba kuyigiza hirya y'umuhanda niburaho hagati ya metero 1 na metero 2. Iyo wigiye inyuma y'umuhanda ugiye hagati ya metero 1 na metero 2 bigaragara nk'uko uyihishe koko. Uyu mupolisi mu kumvikanisha impamvu imfatashusho zishyirwa muri iriya ntera yavuze ko bagerageje gushyira kamera mu nzira y'abanyamaguru ku buryo itari kubahuza gutambuka. Umunyamaguru yari ibangamiye arayiterura ayishyira ku ruhande, ikindi gihe ngo bigeze kwishyira hafi y'indabo zo ku muhanda, uwari utwaye igare ririho ibyuma bitambitse arayihitana. ACP Mpayimana yavuze ko mu gushyiraho iyi mfatashusho harebwa ku birimo umutekano wayo, umutekano w'abanyamaguru n'ibikorwa remezo byashyizwe ku muhanda. Ati iterekwa mu mwanya yagakwiye kuba iterekwamo. CP Kabera rero akaba atemeranya n'abavuga ko muri rusange yaba iyi mfatashusho ishyirwa ahantu hatagaragara. Reka mbabwire ko mu karere ka Ngororero abagore bo muri aka gace bari kwimukira muri Kigali, aho rero abatuye muri aka karere by'umwihariko abagabo n'abaturage bo mu murenge wa Matyazo mu karere ka Ngororero bavuga ko bahangayikishijwe na bamwe mu bagore bari guta ingo zabo bakigira mu mujyi wa Kigali. Abaganiriye n'itangazamakuru n'abatuye mu kagari ka Binana, aho bamwe mu bagore bavuga ko abari guta ingo zabo biterwa no kutanyurwa n'ibyo bahabwa n'abagabo babo. Ati abadamu bino bakunda inzoga z'ibitoki, iyo batazibonye kenshi batangira kutumvikana n'abagabo babo, amakimbirane atangira ubwo. Ibi rero nibyo bituma abagore bahitamo kwigendera, benshi bahita bigira mu mujyi wa Kigali. Aba baturage basaba ubuyobozi kongera ibiganiro ku miryango ufitanye amakimbirane no kujya batanga inama mu nteko z'abaturage z'uko bakwiye kubaka ingo, cyane inzoga z'ibitoki zo ntandaro y'amakimbirane zigakumirwa.